Mai mau whamarawe de koe mai whangmari mo ui ke whainahina ki mautoro e ngā whai e lotu ai tohi tapu ai mea ke mautui ki ai mai mea ke mau mo ui ake mau kore ke I ring mai mua lau mari ma ani oni ke tatala po uri ma mau ngai loto be whamolu mau ngai loto maka alawa ke mautari ngā vai fulofola e whiona ai kuma whai ke whamo ui ho mau lau mari e sisu Christ ko alo ko mau whamo ui. Amen. Ko kore ke hufanga I benga hei talwhatapu tau bek whaafake pe me wharen ke tā mua maafupalu whahakota tau proklama hawhi houa whawike koen mo e kāinga lotu tohi tapu pēr tata le reik mo tolgo tau beho eik mo e kāinga tau whaafilonga ki e proklama koen mo e amanak le lei be tokoni ngai proklama ko whahako atu e tau hawhi houa ki hono whakahino ki tau tolu. Ke ngai mea ton ki tau tui ki ai, mo ngai mea ton ki tau mo ui aki. Ko e anga whai eo e tau lotu, pe ko e lotu tohi tapu ui. Paine peke te au eo koe ka kai kuna tau kawe mai, ngai visione mo e ngai misi. Pe a koe me ka kai kuna pe to ko e ki nau tolu koe, whakaukau koe na pehe whalafola e kasi sukrasi kua pau ke alu e ka hoko mai lau mare ni to kua o ko ikai ke kei whiunga pe a whalafola a tau otua hau pau ke ai ngai misima ngai visione to kua ka whailonga e lau mare ni ka ko pehe ka whailonga mawinga taha lau mare ni e te tau tolu ke tau tui ke whalafola tau otua ke tau ofa ke tau otua a ke kotoa e tau mo ui pa tau ofai ke tau ngahe kau ngā biko whekau lahi tahai, whekau maho inga tahai, e whawhora e kasi isu, o tau mai paule o rakrinto wai taha tolu, koe keresi o fungani hake mea ofai a koe ia tau mea. Kaike, kono winga eo kou whakaamai e tau ngai programa koe ni, ke tua mo ke whakaino pe ki tau tolu e tohi tapu, ka hameo ta ofi e tohi tapu, pa tau tapui, ka hameo whakata pe e tohi tapu, pe tau tukuanga pe ki tau tolu, koe, ko omanak pe o pehe, ai fia mo lau maari e whanongo ke tau programa koe ni. Ko tokanga e programa koe ni mo tau ngai programa hoko atu heni ke whakakaukau o Ngaue lelei. Koe hae tu unga o Ngaue lelei I he mungo ui ai toko taha whakatonu hia I he tui. Ko se e seifo he social media ngai pekia ki muini mai lahi au pete asa ke ai ke mohe beo o whalala Peo ke toka peo o lunga ke o Ngaue. Ka mooni ka whakaukau koe ia. Ka hae Ngaue o tau toka o lunga ke. O whakamo ui koe ki tau maa kua hewani. Ko heke tau ngahi Ngaue lelei. Ko hae tu ngai Ngaue lelei. I he mo ui ai Christian. Ko he ku tau kawe. Ko meu tau kawe e whalawhala. O kuhanga e o tua ia. O tu uni ki tau toke tau maa oni on. Pe whakatonu hia pe ki tau tolu. Ko mea i ta o kalaisi e tau tui pi ki tai. E tātaa e kasi su Christ pēr. O kue toko lahi. O kue ke mahino ka nau tole whakaukau koe. Nau mātui lei pē au ia. Tai mo tau pēko malanga e kia mea koe whakatonuhia ki tau tole. Whamaunioni ki tau tole koe mea tau tui. Tal mai mau pēhe tanta e kia ko spekia tai min. Koe tanta e kwhai whekau. Koe mo tau pēko Angola. Tal mai ka tau koe tu alo malanga e mea koe he whakapiko piko e kakai he fuakavenga. Esi asi. Pako pēko whaamai kiu tala noa kei. He koe ui ka pau e fuakavenga. Pe ka pau e Ngaue pe ka kai e tae tui. O nau pehe koe Ngaue lelei koe mea i te nau maa ke mui tai ngata. Pe ko whakamala ia mea koe toi tapu. Koe mea koe nuko whaam kiu tala noa kei. Koe anga o e whewhaka mo oni aki. Ai tui kou whamaa oni oni e ki tau whatonu hea e ki tau tolu e eiko si sukaisi no tātaa. Mo e whakamooni ki ai tau ngai ngaru. Pako o mai toi se misi i tau kamatai. Koe hea kou tui whaalma o peki ai kakai koe ni unau pehe. Koe Ngaue. Koe mea toku ai whai a tau whakamoui. Pako whakawenga ki konga koe ni. Koe ki konga ni mea se misi wahewa. Pako vesi tawalu ke wano. Ko hanga whakawenga o pehe. Koe Ngaue a whakatonuhia I he tui ata atape. He koe koe mea kou whangangai mo se misi. O whangangai a se misia mo e kakai unau tala. O whakatonuhia minga tolu I he tui ata atape o I kai kawai Ngaue.
Kana ke pehe from fraine no e ka apostol ko Paula. O whakatonu hia ki tautolo e he tui ata pe io. He tama e tautolo whakatonu hia mo ma oni me o tua ko e mea fuaki. O fuaki me ma oni ko Christ tau ma oni anga pe he tautui kwa Christ to e tawanga hala tautolo o lauia ko mea ana kani o me ne ma oni ana o lauia ko mea tautolo ko fa ma oni ki tautolo hoko Christ ko tau ma oni anga io. Ka ko ma oni ko ia Ngaue te tautolo. Ko ke ngata pe to loma e vai tolu mo vai fa matala ke fa tonu hia e tui. Ka fa mo hoko ta Paulai o fa matala vai valu ke pau ke tau ai ke mate. Ko lau mari e te tautolo ni Ngaue fai ko ai ke mate. Ai Ngaue kovi ka toa pe ai te volo. Pe alo e Paulo ke vai tahaua talano ke liu mo ui ko fai e te tautolo ke ngai mawhai o tuwha mai ka utaha pe ai fo sino ko tau tuu ai ko Christ. Koe, ko se miswa he ua, peke ves taha walu ke wano, tau nof pe ai e ki tānoa koe ni. Koe ke tau si o kuanga fefe ai whengawe ai Ngaue lelei, mo e whakatonu hia e tui pe, ko mea ko whotu atu, pa koe whakakau e wha, o ko whotu atu pe me ki konga koe ni o se mis koe ni. Koe tui o kune whakatonu hia ko rua ki ia, o ku whakaha a ki ia e tau ofa ke kau masiva o e kāinga lotu. Koe ves taha whaia o se mis vai ua ki he ves taha fitu. Whanau peka o lau atu pe e o kāinga. Neonga o pe e a taha ue tea e tui ka ue kai ia i mo e ngahi Ngaue. Koe hahono aonga e whakamo uia e tui pe ka pau e telefua. Pe a fia kaia i a kotoa pe hatoko ua pe ko hatoa fefine. Pe a pehe e ha mautoko taha kai alu o ke fia maarie pe a ke maafana pe a ke maakona. Kai si te mo atu kei ai ngahi mea o ku aonga ki e sino ko hahano aonga. O ku pehe foki ai tui. Ka pau o ku kai iai ai ngahi Ngaue mateia. Pe a o ku tuu taha pe whalatonio tau eiki. Whawhetai peke atua. Ai ke whakaukau tolu mai se misi koe tui kou ne whatonio ia. Whahagia tau ofa ke kau masiva e kāinga lotu. Mo kau masiva ko toa pe. Hei koe mea tau mai vesta wha. Koe mea ki he tui. Nai asi, oku asi ai tui e tau mo ui koe ngai Ngaue. Ka pahe kai ke asi ai tui ia. E whatonu, ku whatonu hia ki tau tolu he tui ata beki a kasi. Ka pahe ke asi whatonu hia koe ia he tau ngai Ngaue. Kai aonga, mea ulau ke he kai lava ke whakamo ui ki tau tolu he tau pehe. Whamui pēu he tui ata pe tae whakamo oni ki ai. Ai fuwivio e tui ko ia, une whakatupu e te tau tolu, ai ngahi Ngaue. Pake Ngaue rei ngō kanga kia se misi he ni. Ramai se misi ke te tau whewia se misi vesta whaa pe, e whakamo uia e he tui pe. E kone pe, pai pe a tae te tui pe kau kai ke iai hane Ngaue ana. Hano, ai kone unga koe ke ha he ene mo ui ana ai ngai Ngaue lelei koe e tota ko whakatonu hia pe ko whakama oni he tui ata pe kia kalaisi. Pene mai rewa whakatata koe ni. Ka pā e tere fua pe fia kaia e ako toa pe ato waka vestani mai me tahano. Ai kone ui ngai na toho pe kato whiwhine loto. Pe pe mo toko take au pe o whi maare ke kauloto at pe, ko mea whai mau pe kauloto. E ko loto at pe loto ngai ke mau pe mea ke oangi. Ke si kai pe ke oangi ke si ai ke maa whana. Ko kake tau ange tau tolu ki ai. Ano aonga ke toko taha koe ia. Aho tui au e hanga o toa makakai te ke ange koe ha mea ke whamako. Nak sai kāinga o ko whaam ke whamama whai mea koe ni. Koe whaka ilonga mahu inga ia i he mo ui. Ai toko taha koe whakatonu ia i he tui. Koe ni ofa ke masiva. Koe taha nenga i mea mahu inga bida tohi tapu e whainoino koe ke mo ui e moaksiasi. Mantu e moaksiasi i Jerusalem koe na me bere ua nai whai. Koe tuwhai wholofola, Ngaue ka apostolo nai whai. Tuwhai wholofola, e ka kai o si konoa, koe tuwha tokoni ke kau masiva. Mo mea i be, koe kamatanga koe toi Ngaue, e Ngaue wahe ono, ula aunga e kau hepelu, koe kau elinisto, e koe ngana e ai i si Jerusalema e kulupu, koe kau siu na naurea whakahepelu, ma kau siu na naurea whakakarisi. Ma dui whake na hake mai e civilized karisi, time ko ia,
Pero mena hoko, ai mahino e tau pangarewa ka apostolo, o fili fu toko fitu na takia setiveni, tangata ko Filipe, ko yongo tangata I loa pito na hingoa, fu toko fitu ko, ko ike nau fai no to e tufa tokoni ke masiva, ka no fataha ka apostolo, ke tufa e folofola, mo e fai ngai lotu. Ai fuka ahon, ko ministry, ko apostolic ministry, tu me peko Ngaue, fa fai fe kau fa apostolo, tu mai dek tau tolu. Fa no peke ki ka apostolo, fotu, koe ia te ka apostolo e aone koe ka apostolo, e lakanga koe ka apostolo, koe kakaina nau sio tonu e eko sisu kalasio nau whanonga moia me baptaiso o sione, baptaiso o sisu e sione, ke a koe na hake aki e ke lani, koe tano a ngāwe vai uaki, vesu a taha me uoa e koe ke nau whiri a mataiasi, ke whetonga siutasi, maina ke te tautolo, koe tuunga koe o apostolo, ko o sinanga te pēka apostolo tau mfu maua, pe ia koe kumetunga e palofita ma tu ka palofita e foka motua ka mo fo be ta be le foka palofita e ahoni e sia si ka pau ke sivi aki e me ka palofita ko foka motua kai ko winga wa feta no ke ai he ko wi mau inga ke te tau tolu e ahoni ko tu mai ko e ngau e fra apostolo ke sia si ko tu fakio folofola me tu fatokoni ke ka masiva Ngoe bea wea ku si a wea tau whate tenga e tau ka o masiwa e tau misnare. Tau be ngai sias wha Wesleyana ma ngai sias tonga ma ngā tolu. Tau whate tenga e tau tole ka o masiwa. Koe ke tau hanga e tau tau whakaukau. Paka me e ala tokoni ke si ka o masiwa e sias. Leha me tau whambe tau tole ke mai nau si tānak me nau sirini. Whakaloloma mau bega te hau. Tamu nau kei tonga nau whaalmo beo ahi ke ki whamiri na nofe tu popua. Mau beo nau ke epe ke mo ui tangata nau. Fa ai ke neke ke toi lawa tangata e koe ni o tu nai to koto pe tau hi pe e no mahari pe moe ni tamasi ke na toi si lawa ke lotu ko mena fa alo e no fitu tak maka te au fa whanonga program kai ke vale pe wale ata ta mai vina ki koe ni wa umai se tuata o vahe mai una ina si koe wafe ki he misnare o tau koe kai ke ai ko whakau koe pe koe o se tau me te kai ke ahi se tuata pe koe fefe kau e si api koe ni. No mai pe whatetenga si panga kau masi. Koe mea koe le ringi e toto e tae halai a. Ure ega kau palofita. Keike, koe uinga e. Koe mea mawinga mire ke whakailonga. O kuia e tau ofa ke kau masi. Koe ke lu ke kau pentekosi koe ni nau malanga mulea kehe mai koe ne retio mo TV. Pe kuia i hanau ministry koe ofa. Isi kau masiwa isi ke tufu hanau ki sienit. Pe koe hanga si kau uitou. O koe me kakai ko alo e whanau ke siria ki toko tahape. O ku lahi apite ngai mea ke whakahai ai ofa ke otua ma ofa ke taunga. Koe whakailonga e, koe fua e tui e tau mo koe ofa. Koe ofa ke kau masiva. Ai no tāna ke rosia nai ke ofa koe e parahami ke otua. Mo ofa koe ne whai koe e re hapi ke kakai ai. Kai koe mea tokange se emisi. Ka pau te refua pe fia kai a hako toa pēr toko waka, koe te ke ave kaha o tokoni, ke se namo e au kai. Tāno ngā aisia wai ni mawalo ke au kai koe paki ua ho māmo e fia kai. Ai, ka wai bezo hangai māmo ngai, ai nau koe ke tuia ke o tone mea, ma kako kuinga tonu tau wako mea. Koe nau fui aha no te tau ke to'o se nit. Ma koe whalait, ho fui hoa kai e tape ua, ke ofa ke kau masiwa. Tau lawa e tau tue fu au kai aho kakata, koe ke tau lato to'o hafu se nit. Ke ofa ke kau masiwa. Ai koe whailonga ia, koe kakai ki tau tolo, oku mo ui e lotu. Oku mo ui, he ko sea tamu koe whailonga mo ui e lotu, e tai mine si asi, koe langa e whare. Pe koe taha kilo e misinare, pe miliona e misinare, sio whailonga i tu asino, koe ke kau e me koe nukulau. Si fefe kau masiwa koe si, ki mo ato langa nau ki whare, pe te mo awa nau vala. Awa nau me akai, koe ka tokanga pe heia e ahoni. Koe mea tokanga se misi. Pea pere se misi vestafitu, o pehe mo etu, ka pau o ikai iai ngai Ngaue ofa ia koe ni. Ai ofa ke o toko ua koe masiwa. Mate ho tui au. Tu taha beke te kere heki lava e tui e koe ia, kene whaka mo ui koe. Mo ne awita se misi. Tu taha be tui ia, so kene pehe e vestafa. E whaka mo ui ia e tui pe. Ikai, koe tari ikai, koe lava mui e tui pe, koe kai ke fua hene mo ui, koe ofa. Koe Ngaue le rei ton ke ase tik tatou. Mahalo e tau he ngai fua kawenga si asi, ma ngai mea koe ia. Ka whewhe kau masiwa pe koe ho mou kolo. Sio,
Ka wale ke tōpe ko hase ni to alo ofa ka na to ke tuku me siasi. He sai be siasi, ke te ke fua ko ka venga siasi sai be siasi. Alo ko ofa ki e ke ka masiva ko kolo. Si ka wito, ma te whae mambo ngā ia o pae atu kakai. Ko e una hona to me na tokoni ke masiva. Fai na to le me ko ko fai na to Ngaue le ko ke hatui to tonu ia te na to si. Fe tau tō kon tau mai tui tō tonu. Ok tō tonu ke asia te tau tōle mea koia. Ke tau o ofa ke kau masiva koe. Tau te fito ke kau masiva si. Kau masiva e kono wa. Ka ke ngata be koe tui kou whakatonu ia o whaha ke tau of ke masiva. Ka koe tui kou ni whakatonu ia o whakaha ene mo ui. Ake ngahi Ngaue le. Whanau alo de vesta havalu ki he wanoa pe o se miswahe wa. Iyo. Pēna ia taha wea te au e ngahi Ngaue le. E ngahi Ngaue le whaha mai ke te o hao tui ta e hano ngahi Ngaue. Pe te whaha ke te koe e ku tui, aki e ku ngahi Ngaue. O ku ke tui o kuai ai o tua pe ta, ko whai le leia. O ku tui foki a kau te voro pe nau tete tete. Ka hau ke loto ke ilo e tangata vare, ko e tui ta e iai ngahi Ngaue mate, furatonu e tau o tua. Whawhetai bege o tua. Aia, se ke lau se misi. Ko tui kone whakatonu ia, o mo ui e te tau tolu, ko ngahi Ngaue le. So ka pēa tāku e te au ngahi Ngaue, aia, ko mea nea ko ungo i koko unofo ai kakai ahoni, o unofo pe ne Ngaue ana te ka koe ka ne tui ana, si? Ko whi mawe ke tau tui ke eiko si sukaraisi, pe tok whakaha e tau tui ko ia, i ngahi Ngaue ko toko tāko tui ke eiko si sukaraisi, koe ke whakakouna ne whae na Ngaue le. Ai ko parparema ko o siasi a ni se susi na ko de ta no ai he uno forma ma fai ko ve ka u e Ngaue fai fu ka ve Ngaue ko ke na na to ai ke mai no mo u e la mari to ta o ku ne ilo ka ilo nge mate e alo ke va me ta ne me ko foke be ka katolika ko mari mai ke we siriana ke katolika pe o ha ka katolika ia taki le he i mo ta ka kai ke katolika ai mo na de me ko ke tau lava to tolo ange ke kakai ko gome katolika ke tau siasi. Ai whakamo on te nau ma ai mui tai ngata. Ka pa te nau ma te ahon te nau ma ai mui tai ngata. So, kui ngā whake tau tui whio e tau mea tau tolu e, tanga tau tolo malanga i e Ngaue. Tanga tolo whamamawhai ko e Ngaue e siasi mga mea. Kau ilo pe kakai e kai ke whiunga te Ngaue. Ke te kwa hae Ngaue e whiunga. Se ka pako e ke ne ilo ia si Isu Christ kono eiki ia. Kai hau ia whai Ngaue o pehe ko ne Ngaue na whamo ui. E be tai e mafasia ia he fu ioke ku hiri faki kia te ia. He ku maa e mea si Isu, he koe te ngu te hawa maa si Isu, pa ue e si Isu ha to lau maari e. Ke te fie fai ofa. Te fie fai ngai Ngaue le, te sa ka mea fai ha tokoni, te aru tokoni ai koe uhi. He koe ke te fai ki te koe sio mai kakai. Ko te whai ki te koe ue i e ko si Isu Christ mo ui i o toloto ke te mo. So ke, alo ka katolika e ko hiu na ilu nto ka nau ka mate na to hanga pangatele whakahu na to ke langi. Mantu koe kono moni e kai lava, e koe lo, e kai lava e pātere pe koe siasi. Kene whakahu hata ke muita ngata. Koe kakai koe na huke muita ngata e whakahawa e fitu. Na ulea mai me langi o tā mai ke te tau tolu. Na e fōbe ho nau kofu whaine hina e ta o e lami. Pe kai ngatai. Kana nau fō he u ma mahi lai. So nga fōi mea e ua koe na nau. Fō nau ko fuwhaine ina ta e lami. Fō he u ma mahi lai. Ke nau leo mena tampe na nau Ngaue le he siasi. Koe kakai na nau whai ngai Ngaue le siasi. Nau i he langi. Aia, koe mea ta anoa kia se misi. Ka pau he i kai mo ui. Koe fō koe ho tau kofu. Whaine hina he ta e lami. O ku sio e kakai o ilo. Ai ma ho kofu. O asie ki tu ai o mo ui. No meu tano koe kia se mi so ke ka pai pe ta hai o kia te au ngai Ngaue ai ko ne winga Ngaue pe koe ke tui ka ke whaha mai ko ho tui ta ia hano ko ko foi ta fa ke ua ko ia hala lo ua pe ai Ngaue ta ia ha tui Ngaue ta ilo ko si Isu Christ ma tunga de ma he vani ko te Ngaue halai tui ta ia Ngaue tui ata be ko ke mo ui he tau mo ui o asia ko ngai Ngaue ko ofa ke kau masiva ko me ko mate pe mo e i kai ke framo ui ai ki tau tolu ia Ngaue ta tui ta Ngaue ai ko me ma winga he ko tui fa ai ma ko pe te ngai Ngaue fa ai ko te whakahadu ke te ko e ko tui ake ngai ko me se misi
Koe tui koe tau o whatonu hea e ke tau tolu e tui ke karaisi. Ma te whaka tui koe mea ofa ia. Koe koe hawhi Ngaue tau whai. Koe tui ia kwa ngepe koe nima ko maa whola koe tari mea ofa. Ta whahawa koe tau nima tari whi mea ofa koe o tua koe koe whakatonu hia, koe whakamaa oni ki tau tolu. I he keresi mo halo ofa ata atabe mo kalasia ata atabe tau o tua. Koe tau whahawa koe mea koe o tari e fu keresi koe ia. Ai whakatonu hia. O tau tari e dole fuivi Ngaue mai o tua. O lau kia tau himi, o whanga ke riringi, ke whakatahani ai keresi o tau eiki, hono fuivi Ngaue mai. So ke mea utotonu ke asia mo ui e tau tui. Tau dolo kou whakatonu hia e tui tau tari, ai whakatonu hia koe mea he tau tui pe. Whamaa unu ni ki tau to koe mea ofa, koe mea whaki pe o tua, ne oma tau tolu e karaisi. O ku hau e koe fuivi Ngaue mai, o Ngaue ia te ki tau tolu. Sige, koe ui ke hae te ki tau tolu, e ngai ngarari. Pe nā mai ki vesi koe ia e wheso wa he, ua ves walu mo e hiwa mo e hongo fulu. O tala noa bea ai. Wham ui ki tau tolu, koe alo ofa ta tabe o tua koe mea tau tui, o ikai mea ngai Ngaue, na pore ata. Pea koe vesi hongo fulu pa tala mai, ka kono wham ui ki tau tolu. Ke tau whae ngai Ngaue le lei ko toka teu e o tua, ma tau tolu e kai staitus wahe ua, na ne huhu i ma ana hakakai, te nau mate aki, ai Ngaue le lei furipe. Aia o ikai ke maa vae, ai tui kou tau tari ake mea ofa koe atua koe whamaa oni koe whakatonu hia, moe hae te tau tolu koe ngai Ngaue. So tamarewa se misa tau tolu he vesta haiwa. Koe tui te volo ia, ai tui kou koe ke asia e tau mo ui, o kuri riu e tau mo ui. Ai koe mea lahe ahoni tau lotu. Koe tui te volo ntano ke se misi. Tau tui tau ke ngai tokatini totonu. Tau mai ke lotu e tau tui ke mea ko ngai tokatini. Hai koe tui tokatini koe. O ke tui o taha bea e o tua. Ko whai le rei. Whatara mai mamonga e tokua koe tui e te volo i kai. Koe uhinga se misi. O ku tonu ho o tui o ku taha bea e o tua. Ka ko tui pehe mo te voloi pa nau te. Ai koe ne uinga se misi, ka pau ke tui koe ke toka te rine totonu. Ka koe ke haia i ho mo ui o Ngaue tui. Koe ke Ngaue i ho mo i ke whakafonu ofa koe, ke ofa ke kaumasiwa, ke whakafonu a koe kātaki, mo e whakamore mole, ai otua, mo e ofa koe, ai otua koe, tae whiriwhiri mana koe, koe toki ospeni ni tala noa, a se misi i e vesu waki ke tātolu, ke whiriwhiri mana koe, ene ase siasi, koe whaka ilo ngai koe ke tau ofa, ke tau tolo hange koe ofa koe, ai koe tala mai ke ofa ke kaunga api o hange koe, koe tau tae ofa ape. Tau whiwhiri mana kare roto, tau ofa to ke kai maa olunga, koe ke tau ofa to ke maa ulalo, tau ofa to ke kau whai whekau, koe ke tau ofa to ke kau masiwa, tau ofa to ke siasi, koe ke tau ofa to ke kakai ko tae iloa, koe uhinga tau whiwhiri mana pe tau ofa koe ui, he koe kakai ki tau tolu, o i kai ke whakafonu e tau mo ui, he fuivi koe tui koe whakafonu ki tau toke, pehera se misi, ka pau ke tui ko o tahape o tua, tui to tonu, ka pau ke Ngaue i ho mo ui, ke ne whakatupu e o whaia, te koe ke ne whakatupu ngai ngā lea te koe, koe tui ta tau pe mo te volo, ta tau pe tui koe tui a te volo, sio? O ke loto ke ilo e koe tangata vare koe tui, ta ia ngai Ngaue, o ku mate pe, o mate pe, ai tui ko koe ke haia tau mo ui ka ngai ngari. Kono tolu, kai ngare pe, koe tui ko whatonu iau ni whakafonu ofa ki tau tolu, o ku haia tau mo ui koe ngai ngari reika koe tolu, mea koe e parahame. Koe tui koe ni whatonu ia e parahame, na ni whahake, ene talango fuka kato ke otua, vesi wataha ke watolu kau lauat pese miswahewa. Ika ina whatonu ia i ngai Ngaue, e tau tamai ko e parahame ne o hake a isake, kono whahae funga e svei lau, ue mamata ke Ngaue o e tui i hene ngai Ngaue, pena e whakahauhaua e tui i ngai Ngaue. Pena e whakamoni e tohi ai au pena e tui e brami ke o tua, pena e laua ia koe maa oni, pena e ui ia koe kāinga o tua, whawhalatonu e tau eki, whawhetai pēta. Ai koe uhinga pa a se misi pēn. Ma tui koe whawhala koe ne whakatonu ia e parahame vai tahanima. Se nesi vai tahanima vesi ono, os whakatonu ia o whamonu ia, i ene tui ala tāpeu ne tari e ia ai maa oni ka o tua nai whaki ang peke te koe me ene tui ke o tua. Ka whanonga ia e o ke wahe ua, pa ne whakaharewa e ia ene tui ko ia, ake ene talango fua kakatu ke whekaua e o tua. Sani me mawinga koe talango fua ke wholofola e o tua, a e prahame, o ne whaiwhei laulau e kono foha.
Koe ne whakahāia koe tangata ko whakamāno ni mene tu kāinga. Koe te hame ahon e whakahāia ke tau tarangofu e tau tui te o tua. Koe tau tarangofu ke toi tapu. Mau taimi ho o pēa ko ke ngāre rei. Koe pa koe whai whikau whewhine koe, pe koe whewhine malanga koe e siasi. Ma te koe mea koe ke whikau mahe ka apostolo ke oua te tau whai pehe. Si mau taimi ho whai koe umea koe. He ko tui au koe ke hai, koe ke whakamooni ki honga. Pe ko Ngaue au koe ke whakamooni ki hao tui. Ke mea mooni koe tun ke tui. Ke tarangofua ke flora koe sivilai taimi tau moe ahoni. Ai tarangofua ka katu ke flora ai otua. Na tui e Abrahame pe a whakamooni e ne tui. Ko hena ne tari e whakamaoni e otua ke ne tui pe. E vahe tahanima. Pe lau ia ma ne maa onioni. Pe taimi koe ne whekau e heo tua koe kene mea kene ofa, kene whilaura koe no fuana ne whai. He koe kia te tau tolu. Koe whakamooni e tau tui. Koe o blau kia himi, pure mai ke tukuange, e ku koloa aisake. Te o hai ke utari e koutua koe whina ngalo e o tua kia te au. Aia koe ngai mea ai. Koe hai ngai aisake koe ahoni. O ke ilo pau peko koe ngai aisake o whianga ngai mo e wholofola tau tua. Ai mon be tau rea kia ke ngai mea koe. Ka koe mea koe kurea kia se misi po whangu koe ureka. Ai lotu tua sino be koe tau whai. Ai mai peo fua ka venga se asimo e mau lotu. Ka koe ke le riu e tau mo e to mei lotu. Ke tau o whai totono tau whatongi he pure anga tonga. E ara ke kau minista me ka kai kou nau pure anga pa nau whai totono tu koe kolapu. E palparema tau whanua. Ko hei koe fuka kai koe ni nau peke lotu. Whai pe lotu i whare area, taimi ko toa pe, nau asi holo ngai mea whaka lotu. Koe palparema, koe meu lau kia se misi. Koe tui, tae whakamo oni kai Ngaue e mate peia. Moe Ngaue koe uki kai makatunga e tui e mate pe moe. Koe whakawisi rewa, ko re hapi. Ko e palahame mo re hapi. O mai koe ongo whakataataia, o e whakatonuhia, koe tui ko whakatonuhia, o whahagia e re hapi, e ne kau moe ka kai ai o tua vesi wa wha, ke hua, kai ke ne maa i ka e ne kau moe ka kai ai e kosi isuka se kai o tua. Hau whakona kaloi pe, aia ko se misi vai ua, po e vesi wa wha, ke hua no, koe tui koe a re hapi. Koe ni, o mo mamata whakatonuhia tangata e ngai Ngaue ka i kai i he tui pe. I kai nei whakatonuhia pe e whok a re hapi koe whiwhine whi awak i ngai Ngaue e ne tari, pe ne whekau e kau mataki e halake. He oku hange oku mate ai sino, ta e iai e lau maari, oku pehe ai tui, ta iai ngai Ngaue oku mate whoki, whawhalatonio tau eki, whawhetai peke hoto. Ai ko mea mau ingan tano ke a pau semisi. Mō mamata whakatonuhia tangatahe ngai Ngaue ka i kai i he tui. Ai ko ne uhinga whoki, whakatonuhia ki tau tō koe mea he e tau tui ko whahahe tau ngai Ngaue. Ka i kai koe tui pe. Ka pati ke tui atata pe koe tui mate, koe tui e te volo. Koe ke hae i ho moi. Koe ke, ka pau koe ke mo ui e tui koe ke neanga whakafua e te koe ofa. Koe talango fua ke wholofola ho tau o tua. Koe mamahi i ngahi Ngaue le lei ko toa pe. Mainu leo ka te koe. Oku mate pe ho tui au e. Pe ko Ngaue pe a koe ka koe ke tuku me tui. Pa ore hapi le vai. Talamai ke tane vaha e ne whakatonuhia le hapi. Ko he whine whi awa ke ene ngai Ngaue e ne tari. Pe ne whekau e kau mataki hae. Sai, ka pate tau whoki o sio ke a le hapi. Ne ula ki tui a le hapi koe ka kaine ai o tua ange ke whanua. Si mua ne tui. Pe ne whakaharewa ne tui ko ia. Haue o mataki. Ne whakahaia o si kau i. Hanga he tui ko ia e o kau i ke ka kai ai o tua. So ka haun koe tau whaamae, tau kau me ka kai o tua, tau tu me ka kai o tua, kai ko tu he wholofola o tua, tau whaamae, tau sai vedo ke whanongo, hai kai mo whaisi mure whanongo mai ke program koe ni, ko ke mora mo to ke tu he mo oni koe maranga e he programa koe ni, ke tau tu ai pa tau mo uie, pa bau mai no, tōne ke tau mawahe me ngai whitu, ko tau nofo ke i tamate e tau lau maari he ngai sias koe, pa tau tu alu o kumi, ai feitu ko e whamu uia tau rau mai e lave mai wholofola e tua. Ko e te whaino hino ki tau tō. O koe ke tau moi he tui pe tai kaua e tau Ngaue. Po koe ke tau moi he Ngaue a tātāpe tai kaua e tui. Ko e whakatonu hia koe Kristiani tau tāri aki koe mea ofa e aki tau tui. So koe tui. Koe nima ma whola koe tāri mea ofa ko tau maanu ni anga ko Kraisi. Pea kune ave ni nga e tau ngahi e kungahi ang halau lau koe ni ang hala. Ka ni ome ne maa onioni lau koe maa onioni. Po utari koe uiwi koe ia.
o ku haia ia te au koe ofa. E ofa ke si kau masiwa, ku haia ia te au hangai koe palahame, koe talangofua ka kato ke wholofola, to ku haia ia te au hangai koe ne haia re hapi. Koe tuu whakataha, mo e kakai o toa o kau i hono whakamamahi i, o i kai te tau mai, ai eiko si Isu Krasi pe o tau mamahi i ai Ngaue le reiko toa pe eiki. Toa koni mai, ke pehe mua ai fua, a e mau tui, ai tui ne whakatonu hia ki mau tole mau mo ui. He ngai Ngaue le reiko toa pe, mau whai ki whalahangangi a whiona Krasi mo wha mo ui. Amen.